Isithi ke inkosi ngomunye unyaka uthi babexoxelwa indlamhlathi phezulu kwentaba yomhlangano. Ithi ke ngizibone ngiphuma lapha endlini. Ithi ngase ngibona amaNazaretha esuka lapha ekhuphukela phezulu kwentaba. Ithi ke inkosi Ilanga uma ikhuluma ngale ndaba ithi babenyukela abantu okungazi ukuthi kumenyezwe inkonzo yokuthula. Kuthiwa ke kwakhona inkonzo ke asazi ukuthi kwakuyinkonzo enjani kodwa kuthiwa yayimenyezwe nje kube inkonzo kuthiwa inkonzo yokuthula abantu bafike bahlale nje bathule entabeni. Ithi ke ngaleso sikhathi ke abantu kumenyezwe lenkonzo babesuke belindele umoya kaNkuluNkulu abasuke bekade benyukele baya phezulu kwentaba ngokuthi baya kuzihlanganisa nawo. Ithi ke indlamhlathi uma ixoxa le ndaba yayisibona ke amaNazaretha enyuka ayezefika phezulu kwentaba. Ithi yayisehlala khona uthi isikhathi ithi yathi uma ithi ibheke emkhathini amehlo ayiseqondana nento eyayimbala emihle. Ithi lento yayijikajika imbala emihle kakhulu. Ithi ke inkosi Ilanga mayixoxa le ndaba ithi wabe sethu babamkhulu wabe sebona amaNazaretha ejomba esuka wonke amaNazaretha efuna ukuyibamba lento. Ithi ayethuma yethu yajomba ukuyibamba lento ebeyisisuka lento iphinda phezulu. Ithi nganyuka lento la yehla khona amaNazaretha uthi aphinda ajombe mayithi yehla lento futhi afuna ukuyibamba bese isuka lento iphinda phezulu. Iphinde ibuye futhi lento ithi base bejomba laba bantu benza lento isikhathi. Ithi ke inkosi ke uthi babamkhulu wayesebona ukuthi laba bantu bazogcina belimazana. Ithi ngibe sengibakhuza ngathi yekeni lento eniyenzayo. Uthi ngoba nizogcina nilimazana. Angazi ke noma kwakuyiso leso sikhathi noma kwase kungelinye ilanga mayiseyikhuluma indlamhlathi ngalento. Ithi kodwa inkosi Ilanga uthi wabe sethi bantu bami nilahliwe ezulwini. Uthi bantu bami nilahliwe ezulwini. Uthi lento ebeyikade ehla phakathi kwenu nibamba ingabambeki. Ithi ke lona bekumoya kaNkuluNkulu. Ithi ke lona bekumoya obungcwele. Uthi ke lo moya lona obuzokwenza ukuthi mawusungenile ngaphakathi kwakho ebese ukwenza lo moya ukuthi ungabusafisa ukwenza lutho olubi. Ithi yiwo lo moya othi mawusungenile emoyeni womuntu nasenhlizweni yomuntu nasemzimbeni wakhe. Ithi bese umenza ukuthi ungabusakucabanga ngisho ukucabanga ukwenza isono. Ithi ke bantu bami nilahliwe ezulwini. Ithi ngoba nonke nehlulekile ukuyibamba lento. Ithi benijomba nonke nizama ukuyibamba lento ithi kodwa nehluleka. Ithi bantu bami nilahliwe ezulwini. Ithi bantu bami nilahliwe ezulwini. Manga lezo ikhathi abantu ababe kade beligcina kangaka izwi likaShembe ababonakala bekuleso simo bethi bazama ukubamba into eyayizobathengela ebungcweleni behluleka. Kulesi sikhathi esikuso sethu kuyawuba njani uma ngabe kwahluleka laba bantu? Kulesi sikhathi ke esikuso thina kuyawuba njani? Uthi ubaba uMwandla ngolunye usuku ngiyakhohlwa nje imiza babe kuyo ngapha ngaphesha kothukela kodwa bafika khona la selithambeme kakhulu ilanga. Uthi ke bathi makufika ntambama uthi yabe isithi inkosi uLanga phuma Scott uthi yabe isithi iyalela abantu ukuthi kunendle kufanele yakhiwe lapha ngokusheshsha. Uthi ayisiqala ke lento uthi base besuka laba bangabakhi base bethumela abantu baphuma nabo bantu bangena emahlathini uthi base behamba bayogawula izihlahla ezahlukahlukene.
ukuba lendlu yakhiwe ngokuphuthuma. Base behamba ke abantu baya kogawula ngokusheshsha, uthi base bebuya uthi kwase kuyaqala kuyakhiwa. Uthi kwaqala kwakhiwa, uthi kwaqala kwakhiwa, uthi kwaqala kwakhiwa, uthi kwase kugamanxa ebusuku. Uthi kwase nganoma yaphela lendlu noma bayeka kuphakathi noma kwenzekana ngisakhumbuli kahle. Kodwa indaba engiyakuyo ukuthi uma sebeyophumula laba bantu bebekade besebenza base belala. Kodwa kwathi phakathi nobusuku engazuthi zazilapha ngo-12 twice iphuma inkosi yayisithumela endlini la khona inhlalisuthi nabo bonke abantu bebesebenza. Yayisithi bonke abantu bayabizwa. Yayisithi bonke abantu bebekade besebenza babuye beze phambi kwendlu enkosi. Kuthiwa ke base bevusana abantu izindlu zonke, kwakubanda kakhulu ngoba uthi kwakula koJuni, kubanda kakhulu kusebusika. Uthi bacabanga ngokuvuka endlini ababe kuyo, uthi bacabanga ukuthi abangaphumi sebeyozwa ngababuya khona. Uthi kodwa bagcina bephumile base beya lapho la bebizwa khona. Uma befika phambi kwenkosi, uthi yabe seyibuza inkosi ukuthi ngabe ngobani ebebekade bebheke indaba yokwakhiwa lendlu ebengikade ngithi ayakhiwe. Kwase kuvela abavelayo. Yayisithi inkosi bengiphumulile lapha endlini ngizobeka ngaleyo ndlela, ngingake ngisho ngendlela eyasho ngayo inkosi. Ithi kufika izihlahla lapha kimi endlini, ithi zizomangala kimi, zizomangalela ukuthi zithi shembe lapha kuthina kususwe izingane zethu ezinye bezisayincane kakhulu. Ithi kodwa sibanga nabuhlungu sivumile ngoba bekuthiwa izingane zethu bezisuswa kuthina ngoba bekuyokakhiwa indlu kaNkulunkulu. Ithi sivumile sase siyajabula ukuthi izingane zethu ziyokwenza umsebenzi omkhulu kaNkulunkulu. Masithi ushembe empelweni umuntu, ulimi lwezihlahla wayeluzwa kanjani, wayezwa kanjani ukuthi izihlahla zikhuluma sithini. Zithi ke lezi zihlahla kususwe ukuthi abantu abethu bagawulwa kithi besho zisho ke ukuthi ilento amagayi lawo ezihlahla ayekade egawuliwe kwezinye izihlahla. Ithi basuswe kithi kwathiwa bayokakha indlu kaNkulunkulu. Kodwa bathema sebefika lapha kwasekuthiwa kabalungile ukuthi bona bangakha indlu kaNkulunkulu. Babetha bakhi mangabe beyakha lendlu bese bekhetha kuzo izinkuni lezi noma amathandela lawa agawuliwe, ezinye bazibone ziqondile zilungile ukuthi ngakhiwa ngazo indlu kaNkulunkulu. Kodwa ezinye babezibona zigwege kakhulu bethi lezi ngeke ziyakhe indlu kaNkulunkulu ngoba zigwege kakhulu bese beyithatha beyibuyisela eceleni. Ebese kuthathwa lezi ezibukeka ziqondile ebese kwakhiwa ngazo indlu lena eyayikade ifunwe inkosi. Zase zihamba kodwa izihlahla zayomangala kukhakhayilwe inkomo zakithi emkhayideni, kumanda sithebeno njengensonyama, kusihlangu kudzana nezabafundisi emagcikeni omusa sekuphakamela. Zase zihamba zayomangala kuye. Zathi kususwe izingane zethu kithi. Sajabula ngoba nakusithi zithi ziyokakha indlu kaNkulunkulu, kodwa siyadumala mangabe sezifika zibekwe eceleni zingasayakhi indlu kaNkulunkulu. Sekuthiwa akazilungile kanti bezisuswelane kithi mangabe zizobuye zibekwe zingasebenzi. Wayezwa ulimi lwezihlahla ushembe. Nanga kulesi sikhathi mhlambe sethe esiphila kuso, ingaba khona mhlambe into ekanjalo kungabusaba mhlambe ezihlahleni nakubo nje abantu mhlambe ebandleni lamaNazaretha. Kube nohlobo labantu mhlambe olungabuyiselwa eceleni, luthatheke njengohlobo mhlambe olungalungile, luthatheke mhlambe njengohlobo olungenamsebenzi walutho phambi kaNkulunkulu. Kanti mhlambe phambi kaNkulunkulu labo bantu bawumsebenzi omkhulu kabi. Ukubizwa kwawo mhlambe bebebizwe ngokufanayo nabanye abantu, kodwa sebefikile ngaphambi kobuso bukaNkulunkulu. Ebese kuqhamuka ukujabha nendumalo yokuba laba bantu babuyiselwe eceleni kuthiwe laba kabalungile. Zabe seyikhala kakhulu izihlahla zathi shembe, bese sithembile ukuthi njoba izingane zethu zize phambi kwakho nje zizowakha umuzi wakho. Uma zakhe umuzi wakho kuyokhunjulwa nathi ngoba zisuswe kithi lezi zingane zigawulwe kuthi. Kukhuluma izihlahla zikhuluma noNkulunkulu. Na kubantu ingaba khona into enjalo. Bangakhona abantu abathunyelwe imindeni yabo lapha kuleli bandla lasekuphakameni. Bathi sebefikile khona ebese sikhetha abantu abangcono nabantu abangekho ngcono.
sibakhetha ngamehlo ethu asemhlabeni singawakhethi ngamehlo kaNkulunkulu. Zingaba khona izinto ezinjalo.